nyom to no enti no kwasia da nwumre bia no ngoche tie Nyinsen Ne Awo dwumadie wa dom 106.3 FM na ha enansem bia wo patie ewo Nyinsen bremu ene bra nyame besue wo no yede ni nyina bebra ofise anim defo no de wo mo wo ha anwumre midi afia mankwa atamaklo yeda DJ wana ase so wode nwumham agege ye na free no nso abepem sabre ena men akra na topic no so hia sa me no mienu ye betie ni ahya no nso ne aye ne ema bi atwamu a ene ye besua de be wiere wo se ye nyame na age me be nkente sa nkafuma na pro ye basa ene ye ba bedi nkomo afa umbilical cord, how to take care of it. Akra na fruma no e de na wo de no di twa e ma na ma me wo se o de de twa wo fruma san akwa wo ma me wo de na o di twa wo fruma Nelly also osimi musa me ho mimi nim dada enti wa wutie ye wonso de na yedi twa wo fruma enne de ye wanim de fo no ha wo mo ba beboa yen na ne ma na mo kika bom de twitwa fruma no e ma infections bebre enti ye ne yentina free sabre kosise no nkono bebo na ye ni sa enkomoyi ehu hia ye mpa seda ne de endpoint homeopathic clinic for ye dana se wo mo eso yasene se ye mo dawuro no ma mansan ente omo hunu nyarwa awodo a ekoso so no so say dem live on Facebook adom 106.3 FM. All like it, all comment na wo share. You better read more comments no so. O share so a. That na wa wani tu ase de afi bia ye nsenchene. Wa hwe na so wa ba be ka ho. Ebi enti no facha me pa nti anwumre yi enkomo no nedu se no a ya na ye je omanfo bi so adwene eno ko Facebook a video no da ho live wa so hwe bi na hunu se de obi tene de so ahu ba ye ne omanfo bi so di enkomo fa kwan ya omofa so te wo moma afruma ye nkotie bi emra wow sa wo hwe e wo Facebook adom 106.3 FM e da honum sesi akọ na wa nso ko hwe bi ho na fa etie wa wutie radio nso no nso wa te de e krontie nkonkotie bi bra ye ne won e kasai Jim wo fofora wo ba no fruma no e de na ya wo de ye me mo de tawa me wo foforo sata na minimu hwe ma me ka ase nurse for the don de entenentem to fa chalk na nchine ndo de kan so ana tem ba chira me wo biem ne de me wisu nurse for na duro na ni mi elu de efie de na tenentem sene nurse for ne de ti fie de na ko ntam sene no dan so ya meti o mo nkyerɛ na me hu se e bia no so mmoa o mo se ya no betima makura no furu maporo nti ma wisu anu biem o fofora e de na ya wo de ye wo ba me de spirit na nurse for ne de nti se sa nam de bibiduro ato aso eno ente ada edi chebe 2 weeks nurse for the ente edi ayama bibiduro na ya de ene asawa yedi aso evenze yedi aso ya de aka na chese ate eno na me de ye be ba ne de bibiduro no ne friend say brofuduro de hin anka waka anka ye ba me ko hospital no wo busa me stay me de bibiduro aka me ba na fruma na me say ya no me say de tin na me de bibiduro ka na say ma nkuto bi mu ana na me say no antentem ti me ma me na de ye edi anu mom de difference wo me no de me uni say bibiduro ne tentem che abrofuduro no so bi esu na special na ekọ oye ya na ekọ oye ya na ofisi ya na scientist edru 1 week na 2 weeks na scientist dia bibiduro na ndeka fofora den na ya wo de ye wo ba acho ya nurse for the mama spirit say em fankeka from man nti no ana ya miss ai boa me nurse for ni nim de nti eno omo yi na me phone bibia ai chedi me so spirit me continue as usual. Me ba first one so no na sana me so man. Okay, I'm trying to from our hospital no sana mo advice say me use na me grandmother so my advice working for first one so I also use it for second one. It take you how long as a court
Only then Rancho. I would say better 7 days, less than a week. Let's say. And tonight, I still not me the one you say. We nena a sene come on. Okay, me dear, before I free hospital, na nurses and doctors, me say, I call any from na me de cutting will be methylated spirits. So, no better now the befifa umbilical cord peg na ye so no, what the befifa so be clean peg no with the different cutting will now they are two on one side, another cutting with the cleaning from an ankasa. Now we use so at times olive oil, bet me the good so, but no cramp I hardly do it because on the my yet as I say, making sure say a methylated spirits na the bed, ye the baking. So you do it 3 times or 2 times so that it kills it. So what's mission now within 4 days, 3 to 4 days, I was said of I'm said boy no in the bear 5 days, but normally between 3 to 4 days there was a peg no. Let's see. Then now the year Can you say no me you see we see coin no dey last tare so coin as in 20 pesos or the tare and or the plaster a tare say drawing area near the plaster anywhere tare any coin but at a point into jay, but I think at a point I know because I call it. Now, one of them was our plan. Minimum, someone say, I'm informing the one we need to. Darby, remember me, no, they don't mean Kai, but last one they make Kai, probably the same as a AI case, and I were worried, not my so as an Atari more be put to do an Atari because of your bad then. But at a point, I know because I call it. Yeah, should I never be a giddy by call it. As in Frumano, it's in like to say a month net here. Bosume net Mamuko hospital now was near the spirit, yes, so maybe we feel spirit. Into humanity and you say a portrudica, a case here, and then I said the coin. Me spirits, me go hospital. You're discharging me the spirits now, you can't say. Me fine, yes, so that's my second child, the first child. Yeah, wait for me, Tia fia man kwata maklo e wanye se ni awo pare enu se onka se mi no na wanya wo aboso me kwatu e mu won se sembebre e bu yare ni mu amani wo tia fia man kwata maklo wanye se ni awo pare enu se onka se mi no na wanya wo na no enti kwasie da nyumre bia I don't Nyinsen Ne Awo I'm on what you know. I don't Nyinsen Ne Awo Entino no Nyinsen Ne Awo dwumadie kwasi ada nwumre bia no nwotwe na yatena sene de abra wutie yen live wo OFM Obuase 107.7 and Cape 93.3 FM so wamafa aje atumo enwumre umbilical cord ho komo say beya yebabo ho ban what is ye ne anuan manu mu bi akwakodi nkomo bia ne hawa otwa ne de ye wa dokotafo no wo ha nursefo no wo ha wo mo ba be kire ye e bia ne yenim so hu ye maame no obeka sasa na ye di twa wo de ntisa wo wa no apply a wo hunu fumso bi e wo ho nanso ne no nimde no ekona nimti adokotafo e wo kwan a omgi tumu se ye ya ebetumi aboa ye yemfo sedama endpoint homeopathic clinic one more aboa ye infections sahodo mema no momienkobo ye prostate no eho ban
every cancer enti so ojonso obejonso wie na hu white e wa no a chese problem e wo ho ojonso mu pai mienu a enye ntafo no gu yem yare endpoint se bra no onyo free screening e man so infections ya wo hu discharge bi enye normal nka wachire bra no onyo free screening ne hu adekode pote ya wose disi obi atime wo fa no ho fa ne ba frame point was 0244 867068 0244 867068 Mema mempanimfo yi adwomo akwa abane enko na bre no kan ni na ekọ Dr. Hilda Boy pediatrician pediatrician aha said no shukrado Kolebu Teaching Hospital wabeka yensa ewa ha anwumre dog anwumre ya moajo afi yenhia meboa yenhia wa ha yeshia wo TV akire ho afi ne yeshia wa ha ntia ne afihia pa afi se na ho fa ne ye mo amen ne yeda se papa oboy yachi dom bibia mu nyame nhira yenye enu aba so no we de nani de di kan kra wo ba ha gifty baby aha gifty Ann enkroma or midwife or Lekma Hospital gifty enwumre ye mo ajo ya mo afishia panso ben mic na mic akra say distance wo afisa say na ho fa ne ye mo gifty Ann no odo fresh wo Nyinsen Ne Awo so mpelifo mamu nyina kwa babiem ya da se papa pa ya kasa cord ama me fan free dog ho dog ya kasa cord na dia okay cord no ade no a se baby no owo maame no yefunu ni mu a eno na connection ana se inkita hudie baby no ne maame ne wo no cord no mu na efa enti aduane ensuo enframa bibia efri sa cord nim na ekọ baby no mu enti anu na umbilical cord no I see enti na say eno na connect akra no ne maame no bibia mu de maame ni die bia na ho na fa na akra no so anya ne die sa pepepe ana sa kola no so bia bibi nya wanimu a ewo se pie fi ni mu a cord ni mu a na ebefa na akọ maame ni na etumi aba abonte okay ene monko Facebook se see we dey clear any da ho nali adwuma na no ye no said the humanity a ya bo ne peg no said the abatan mu bi kan ye ne da so pepepe e da se Facebook for wo mo any free monti eno no e bo ani mo ha wo kọ adom health page no so a mo wo ho nyina Nyankopon hira mo papa ba de be me den se mo share at works no se be ya mo followers so e be hunu nia question Alex obisa se ye ho te say nyame no adom monti ye ho ye ya be de na say ya no kwadwo cute patriotism GH ono so share wo dade so ya da se ka chire akoso agema o si good evening sis afia me number ni fa meka WhatsApp group no ho okay mabna do be ka ho nyame sha Haruna Ibrahim say juma na mo ye nyame sha mo Steven anan mete won ka che o si afia woni team no mo ye juma papa nyame sha ya da se Italy no wo no so share bright majors nice one Andrew nice program Frederick Coffee share live wo Kigali Nyankopon show or say okay ono share Joy Prime and no so ye ni nyina ye nuano muti enye hwe pandan so mark wo ho ya wo share ye da mo se papa mon share my Abdul Mumund Yakubu good evening mommy mejo so program no emu ye cardio edin na to so hey is really I'm really enjoying the program. Nyame ensha wone panel ni nyina Esther na enso ehwe Nyankopon ensha memre kɔ no yebeka na afi obi anso ehunu ti dog akire ye mo ba before ubeyi we ano no se ye man bi kasai no den na aka fa ho mo right path baby omo nam na eye enu de ebi nso so aya hu kakra esan se ye ka se akola no na fruma no ye twa wo hospital na wodi akola yi kofie na akwa akwotoa so a enye sabi efom adura na
edro bi akeka na Pepsodent na sabi nantwie ajanan na wode ebeye cord no ne wode beye cord no eye chlorhexidine asisia eno na WHO for recommend say yen use enfanya cord chlorhexidine na gel chlorhexidine gel in the local hospital near Mausa gel ne say wode here from manua ebeye sa chlorhexidine gel anya Pepsodent ena anya bibi fufuro bia chlorhexidine gel no na baby a chlorhexidine gel no ebi ni no die we die yempa cho say nya bia brand bi ne yebo ne din ba wo pa che say nya peps ye toothpaste bia nya brand bi we die pa cho nya ne sa ba toothpaste and wo ka ho asem ya nya de de twi asem ye de etie etie da se dog yenti o ntia no ho okay ne ma memra gift ho na gift nchire ye ni uses cord no kwa ben ye froso e use no this is any dog e kan ye no cord na ye ti se nkita hudi e wo akwara ne ne mame aba wo ne mame ye mu okay na ne ho faso no eni se e ma akwara na eduane e ma no inframa odo ya bie wonum kakra na he e ma na eduane esa so ma na inframa e na broni be kan say e waste from akwara no e de call ne mame ho na ne mame no so at dispose okay the major use no okay Arafo sa wutie de mpanifo ide mai monsha no so my papa pamia menua ba papa bi dori no very boatma o see good program keep it up medas papa share enu ne hia share nso de o share nyamisha bishop bako P one so ehwe e wo tema come to 2 Virgin Chamber Chelsea ehwe e wo akokare yakopon shira bena Anastasia o say hello mommy ya jo so no nyame shira mo papa se munyina nso mo hye Emmanuel Ganin so chia yen na program no hye e wo Facebook live nyame shira papa se usua de wutie de mpanifo no Canada nti se free na kuro wu ye bibi na enye de a na ne wahwe atwon ho dog brebe pa na cord no etie cord no de akola nimra so eye obi a ebeka se 10 baby nimra so wanya 9 months ansana yawo no ono no beye na watwe mienu de normally no behu se na etie anu no na obi a ne mra nso no ebetumi anya beye na watwe miensa ana 3 weeks ansa na ne de no ate na emom no yehye chlorhexidine na se no yehu se etoda check akra ansa na ate enti no enti na bia na 2 weeks na so nanso so na ente na 3 weeks na so nanso so na ente eno nkyere se bia boni bi na asi ebetumi aye se eye gel na ye kan ho asem no enti na ente intem ye no na ya kan gel no de nanso so ye wo spirit se wo baby na se bibi nti unsa entumi nka sa chlorhexidine gel yibia ubetumi the methylated spirits no enu na ye use da e wo hospital ansana chlorhexidine gel yiba enti no say gel no bi ni ho a ubetumi the methylated spirits no enso aye enu no ubetumi aye no beye 2 times a day ana say yemfa nsa anopa ene anwumre ubetumi aye no na say gel no na o use dia ube use no da bia empreba ako da bia once a day nti anu an say ube hohoro nsa kama ene seminar ni nsuo hohoro nsa wi a wabie tube na no ubie tube na no a na afe wo de kakra aka nsa na wo de aka cord no ni etua ho no de afa ho wo de afa aka yefunu no ho so kakra enye se bia wo de srasra ni etua ho no asa wo point wo efuma ne point ya manatumi akoba bia peg na no ho sa e wo se koba bia se be ya emuawa wa anya kwan emma medi cord no yefuma ne mu yeah okay nti se ye use duro foforo eja foforo ya modi abayi a onsa wote me te say bi mo ka say em say na ntintem to apply natural one also kan ho ma gifty ehia say be kan ni mienu abom sa ehun ni teacher ni say ni awo use no ense say eye bibia ebe ma
ebedi akwara ne dem fruma ne dem ne mpesa medical dog de no say fruma no esro bia ne se ne bobrete in terms of sizes obo ho ne fruma so obo so ne fruma ketwa enti o hwe se ne sizes net na obetumi hu so bia ne de so no ne de bete ebe chance na te answer na obi anase compared to obi a ono ne fruma ne ye den ketwa no. And it's a who use spirit and that's a who use chlorhexidine crana. It will still depend on size. So we're from a size in the weeks. Yes. Yes. Okay. Until now, there may pay who say, "Untimate fat." New gel we no konko fra artificial ones bia dabi oh yeah no kwa ye no kwa gel na ye gel ne kwa oh yeah spirit na ye spirit ne kwa denti omode gel ne ba ye ne for ye a ye wo nkronkro na say ebibi mamu a ye hygiene no enti na omo sheda introduce sa chlorhexidine gel na edema ye amamwa wa yetumi nya ne ntem no yetumi abrase eba no se ye hwe ye manifuma na okay if your mama fa bibi nka ho won se sa inkola omunya bosome ba ko ne obibi e fe no neonatal sepsis ana infection na yetumi ye omo no nhwehwe mu kire se sa cord ana efruma infection ana mo abedi efruma no eno ye ni titiru a ede sa infection no ba enti no ne sa no ehwehwemu so a kire se sa chlorhexidine gel no etumi kum mua no dodo na enti no use eno a fine entintem de nanso so emuawa no de bekum dodo no a ama chance akwala no benya infection every na fruma no eba from kra enti eno na ma ye kanfo chlorhexidine no ye emobia ye nka se spirit no enya na ye boni dog na ko ayi Facebook adom 106.3 fruma da ho no ba me pa cho se ebia no obi ho a ontumi oye so sensitive eba ne ma bi say njuro ontumi hwe amenko ba wa obetumi de ekone hunu hawa afuma no aye infected we de me hwe outmu say ya nyeni ye ye ntwiti ni ye kura sade ba ya obetse de ye ase obi wa ba za munya nanu an ye de twa amode nanso ene na brabo na sesa ontumi fa 1979 method emma 2020 mo so ati ase nti no ma me nom so nom ne grandma nom ne ade say ye kan no mati kai we di abro so we di asai dog na say afuma na ye infected sa how be na de bra kran because me hede wa ha ya abro so enye normal kra we dey ko Facebook eda ho wa ko hwe obaka say bi aduane bi ne ya hye ni table so afuma aye infected akraketu afuma aye infected it say now how be na de bra kran no infection no eba afuma ne ho a obehu say ebetumi aba ne se eho na ye kokko enti be hu se efruma no ba bia etua ho no aye ko na ebetumi nso afru no nyina ama na ye ko se wo hu enti no eno no beboa ama wa hu afen so be hu se bia na eyi nsuo enti no na nsuo me hu dia yeah as aye kro bi as ye didimu bi enimo aye ko pa na we be de aye ebetumi nso ayi nka scent bebam inti scent no na color no ni nsuo no ni nyina betre se efruma we die suspicious efruma na face so no ontwan ma miensa ni nyina amma wahu miensa be ya se eyi nka nsuo aba aye kokko eto da bia ahyase no behu se bia na aye kokko keke untwen ma nsuo ma ana sentence am me ka wan sa problem abaye funu no inti fa ko hospital hu se eyi nka e wo se ututu mika na ode ko hospital hu se nsuo aba fa ko hospital ni nyina betre na eyesa no a ebetumi ama akola no ho ayehye ebi ana ne ho so nyehye ba nye infection ne hu betumi ayehye afei ubehu se bia na uma na aduane a oni eyenofo no e bia na onom na waye bote na de se enyema nhada nkoyie ma akola no inti infection no ebetumi nso akuno inti na enwo se yetena se na yetwen ansa nie di kan e wo se ye nyina ye hu se efruma no wo de befia
ye twa no wo de ba fie no wo ba betoa so aye either cyclohexidine gel na ye kanu ana spirit no senia ye be kire no be di so pepepe afen so hu se bia yi nka ana ye kokko ana nsuo eba ho a bomodia na tutumrika na fa kwa ayaresabia niema ya kan chlorhexidine gel ana spirit no enu kwa na ya ade a ye nyusu ubetumi ade aye akola na fruma baby mu wo hono mu a omo mfa hwe enka afruma no kra wo amana ne hono no baby no ebi mu wo ho omo mfa hwe nka ne omo gya na sa na emo mo hu se sa amana ne hono baby wo hono mu a utimi hu se clean efibia shedanio aha omo hwo mo nsa kama na nso so ye nim sania ya ha no tie enyo bia na obenya ne sa enti no yempe asemboni bia te no introduce we no sa kwala bia yemfa we no enye na fruma yemfa hwe bio nka enya haban enye bibia enye toothpaste bia edro no ayaka no a odo Nyinsen Ne Awo na wutie wadom 106.3 ye wo mu live wo Facebook adom 106.3 FM wo like wo comment na wo share wo comment ye bekin kan said ye nuanom bi edi kan ede aba yakenkan de ama wo mo no nti so do de ba ye be kan ede ama Daniel Frempon Manson say or enjoy discussion no Denmark and or congratulations and common wife and any new baby girl yes and ira wa fan ho fan ba ye de nyame ase Rose boama dua share in USA good program ye da se Abigail say wa kofo say nice program ye da se PSA ya asantewa chia ye o se adwuma na mo ye no interesting pa nyame shira baba Asari, good evening. Good job. Keep it up. I'm watching you from Saudi. Nyamin Shao. Edwin, Namisa, Pencil. And so, Shayen, Osegan, Mother Ghana, Jehovah God, richly bless you and your team. Yet say, Amen. And as Jabba, was my wife is pregnant, but she is not on my side. Please, will it affect her? No. The wife in any name. Na wonyam eno na such a thing me sure so or the comment be ba na ye say ti Daniel Frempon Manson ha ya kan odi no mo nyame hira mo modoso ebre no so ye be kenkan ni nyina nso e de amount wo so kɔ hɔ ne like na share ne comment nso e ma ye da se dog a kire yen fruma seye ho ne ma sade etie ma memra Gifty and Nkrumah eho na ono so be checheye problem wa ekoba say na doctor akabidie e be say to me baba yen koje nkra to we mra sesi a endpoint homeopathic clinic ye do mo se na daro man ye den semi bronti afre na ni won ni nsa wo so ye ba sesi a ye ba ye beto aso. I'm here because of music, and for music I can actually point blank say that I wouldn't be here if not for music. Music actually nurtured me. I mean, I've met a lot of people. Fans means a lot to me. You know, before you get a hit song out there, a number of people that loves the movements, the number of people that actually want to be a part of your story. And those are the people we call fans. And social impact is actually 100% based on motivation. I mean, the things I put out there, I mean, how I inspire people. And my music is like a vehicle where people join and it directs them to, I mean, specific places they want to be sometimes. Hi, it's a rock star called Music, and I'm here for the music, for the fun, and for the impact. This is my top 3 rockstar #1 AHs. 3 music awards here for the music. Color party, oh, color party. Ola ba wo shanin so Adom FM color party afi asase biano ye de bregana for no afi wenso eba so work and happiness and in France ebesha yellow gason sem ebesha pink ofia kwan so ebesha white Adom life worship ebesha red begum team ene odo ahoma so ebesha green Kasahari ebesha black Adom newsroom ebesha orange and afi so weekend entertainment and so ebesha blue enti bro na only your favorite personality Adom TV ni Adom FM emetu company akala party oh kala party ola ba wo oh we still be child of kala oh
say dear adesua yemre enei ubetumi asua bibia wo so hunu wo school mu e wo TV so when yen hyehyɛ fofra multimedia group limited SES KNET and wolloafrique.com's e-learning project Wollo TV edeba eye joy learn dwumadie mu akyerɛkyerɛfo a bene ene bethyɛ wade e wo subjects ahodo ni nyina mu enti yan kronkre senior high schools community centers and libraries ahodo momma monsanka multi TV digibox CA joy learning kosusuade keep learning. So men crank quantuo. Emu won sense everywhere. Emu yare. Emu amane uno. Ti afia man kwanta maklo. E Nyinsen Ne Awo opere. Enu se onkasa nwie no na wanya wo na no anduro. Aboso men crank quantuo. Emu won sense everywhere. Emu yare. Emu amane uno. Ti afia man kwanta maklo. Nyinsen Ne Awo opere. Enu se onkasa nwie no na wanya wo na no enti kwase danwom rebia radio no na adom FM Nyinsen Ne Awo bre apono nwotwino radio no na adom FM Nyinsen Ne Awo bre 106.3 radio no na adom FM Nyinsen Ne Awo Ahape ena obenya Fisa mu hospital kwaya na questions ne bi mu oduma mo ba Nyinsen Ne Awo so de ebie phone lines out me busa question bi e kire wadwene enu nti ena the whole Ghana ba ne health enyin frim number 1 Nyinsen Ne Awo no waje so be wo afa ho afa oba okwa afia tamaklo eye Facebook anana afia Japoma Trematin was a nice program. Thank you sis for the education. Yada se bright a year was say or chia baby or one of the ultimate say morning to say good morning. Yes yeah just good evening because Ghana the idea sa ewa ha no wache abapa unsimedia sa and 9 Nyinsen Ne Awo ya ne Dr. Hilda boy and a gifty an and chroma and a wo ha enumre one more a boy yes enkomo twetwe we fi say your problem bebre obi o krampa bi akra na frum anokra prokra wonya we wafa ne say o e kansuo no ho e kansuo no mi ne afrum so wo behwe na bi a afruma no e kwa akwa adwen se afruma no ese kra o how ben de bre akra no aside ne ho be ye hye no effect ben benya wo akra no ye hwe effect a benya wo akra no so a beginning you can be one complication at your friend umbilical granuloma. What am I bro for? Okay, I say won't say frumano hono. I say ayekoko. Hwan. Okay. Ibo won't say na frumanati, but BBC. Yeah, na white bina. I say frumano ati, but ebiake. Sana kwakoye. Okay. No. Most of the times na no ankasa to me den ewu maneko but yes aso wo eniama bia ya to me eboa de boa ma den eboa akwara no eno say bia ye de blue stone eto so ye obi bia fe ni blue stone eno hospital na okay hospital na obenya no but eto dan so a ohun se nkofo na eton ekuro bewu no omo wo kolebu ho no eto da omo wo bi bia na ebi ni hospital but se wo nim se na obe use no so dia and they say ebe yes obeba ayasa bia mo na yankasa ebe ye den ye be ya ma ne ya ne se ye de blue stone beto baby a frumana akakaka ehye no ye de beto eso ye make sure say enka honam ne baby a it's a very sa frumana aka no nti yes it is akoda other parts na ne body okay ebehye no ebehye je bia ti say kuro bi ba beda ho ana okay asam no so dog wo bi eka ho ana eno no akola onya cord infection cra no obetumi anya sa umbilical granuloma no bi enye akola wanya Nyinsen ne okan obehu sa ye pink bi sa etua honom inti no
esan sa blue stone no anu odin nti no ye ma mamefo no ankasa anye wo fie gisa yare sabia na anes fo no ankasa ahwe na omo aye senia ombe kire wo say ye like fa no brand wo de na ba ochina wo de na ba na ya akosi say ebe hye kra nti se nyame boa no ye wi a nyame adom no de ne ba no wanya infection bia wa ye ne kama ye wi di nso hye egugu so ho Dabi. Thank you. Ye kukuro ne preko. Eh. Na dia na tie se ekura ba ne yafu ya ne. Yesi kura ba ne yafu no nti egum. So ye say ye tie ne dog e kan ye na. From na ko ye say ntini abobom ana e connect maame no ene eba no. Nti sa fruma na e wo ho mo no. Still no ntini ne nke kan ho na ye den e wo ho mo. Se bibibia enye ekoka effect no be call directly alcohol kwara no nti ye fan so share wo de so share kan say wo nua no sir say beef a wo de atun so share mo ba me na be ben nti say ayi no code ni nya tiwi a e de biem na wo say ye no code ni fan so share ngu so da bi code ni nya tiwi a gel say spirit a wo de ye no wo be koso a de apepa ko si say e be si okay one yen is ana wo de ebia powder na say paste na say bibi kogumu a still na mu de emu afo nti say sana ma no kogumu na say emu awana na wo ka wo frefre wo e de akọ fruma ne mu no any abatan ma batan papa bi a mu tie ye ate mfanso yes wo de fa spirit no afefa fa ho ne you know ana gel na wo use a wo beto aso na wa use say we spirit no so a wo beto aso na wa use ade ba ko a ye mpe ne say nsohye na obi ka no nsohye no hu say obi wo ho be ya akosi say akwala no kra betumi ahyehye wo hu enti no benz unit nkra ahyehye makai me be da ho me so mo sika no ho mo nko benz unit kolebu ho enkranketo wo mo hia me se ba ko bi de ne be ma no awrade ukona akraketwa wo kama esu osu sa me mpaya ne se me frɛ wo mo nyambo ochena no na ne ho ye go ye ne ko ICU ene ye dware wo mo enye bete nti awofo abatan yesre mo enkra no mo nyankokɔ Ensure ni dia be pa na sinchen ni asade cold water na ye messe ne semo enkwa mo ho ahomete wo to mo kro erade mempe na adware empo okako dware ne ba ye kan da bia say do not transport hot water. Ensuohie enya ade a wodi be chin ana wodi be free baby baako akọ baby baako se wofi baby na wodi ensuohie ne kwa fremu wo kwa ansa na wodi akọ obi wo ho ose onim se ensuo no hye dodo afa ensuohie ne nyina na wahwie egu akwala no so ana akwala yi pre na wakoto ensuohie na afa di ababa ya asem foforo kwa se ba ko tena ensuo no enti wahia be kan ha obi wo ho so obehu na watena ensuo Aya na ahumete inti enage ya meka nso hye ho asempa ehu ya yes isa wo se me enfan so hye engu afuruma ne mu na no so betime the problem aba yemra ha na Olivia Dai o sister Fia program ne nice pa nyame show ne educational ne doctor ne team no mode ma ya Fia boaje wa so hwe yen nice program from Hefa Neverland go for crew. Yada say Adams Zuka Wifi. Good job, Mami Efia. Medase so waje bre eshe. Osafo Juliet. Or say all mothers must listen to this all important program. Thank you, Sister Efia. God bless you. Oni team ono grace ade makan wo de that who US and I say I didn't use anything for my daughter but it came out by itself in 4 days and na dog kan yer mo de mo ho de efi ni ho mo ha mo bebre ba ya ha no ye free toilet no so a na ye be so akura ni mu infections bebre do yi ya ho horo o ka so ho horo ze de ode ahun ni die ba ye kura e bola kan ne bo ya be kan some e be bu wa be one touch me we ya ni amount title dog
Gana de radio here more bobani na ye. E wo mu ane de aye said de. Enti fa ensure samra wash on Sunday. E wo baby aye be phone lines no. Na fe ye tie fo ne ahwefo. Mo so ma fresh so passion ye de first and second one. Okay. Enti better na mother normal and healing cord. Say ye infected better na mother na normal healing ana say sure from man no send say right from time I wo akara na won say from man say bia ye sure normal healing ha ne dia ye infected no say e wo wait me ahwe so Facebook say e wo a wo na obeti ase yi from man start ye tuntum black e wo yes okay won say start ye tuntum na ye den I just say wahata ebia okay it's difference number ma gift me ntwa one nti wo hwa ko adom ye page na Facebook 106.3 FM I wa difference no wa ha start here na ebo ho no sa day 2 day 5 day 9 day 12 nti wo ko ho no ma obeti ase wa so mo kasa no obeti de omo kire no ase ha nti mbato ye nti eko time eko na watch back na watch mienu bon se na eno nkasa asena start ye den eyi ebe kete eno na de bia ka se men force ente no eno kure se wo force ti a moja be den ebe tu no akwara okay ena nia aye infected no won se ne ete se eye den ewu na eye den na eye black no won so no de hwe ye we won se aye memremre se na wo din social kan aben no aye memremre na nsuo den eba na nka ti won sisaye bia e kire se bibi papa bi e ko so sa fo mane etu kwa eda wa hwe bi netias especially new born mothers no ana new mothers no monhwe na se bia se wo na wo ncha na momi na wo ncha ya wa ka che so kwasi da fia ne doctors ne midwife baby chechi ntima we de nya born so yesi se ne tie so ya na ejina kasa no bi so mo no manyini wo de ne formula na eda nti no nya wo che kakra wo beka meja kura me kom kuro e ba no sa so aso be she omu ni wa ye ni ko enti no na wo say ka na grandma for no omutie bi house helps omutie bi nani so mutie bi wo mama phone so tie enti no bia etia no mu nyina enya sa education na nkwa yet say ya oba no etuno no ba na what doctor for enti omu nyina na mo na mafo aba ye kire ma ene hwe eto na bia omu ba hospital kwa na wo ka omu pie abontia no makoka different no cray phone lines na bia 0302 211 the TV the number sorry 0302 216 561 0302 216 562 0302 216 561 na wonso ya je wodi na fe yakọ ye nim na yenhwe umbilical hernia hernia da sem nim say yenkwe ana hernia ben hernia no asia nyina baby atokro ni na tokro aba beda na sanse tokro na beda ho nti no bibi enya kwan epie te se nipa no nsoro no enya kwan pie na edi ekoba na ekoba sa enu ana ye hernia no na efuruma ne nsoso no hernia etumi ba ho no tokro no ewo se esi se ensi a eye hernia enti no na nsoro no ekoba enti be hu sa kwala no osu de dindin a na epie ana se bia na o pupu ana o chimu ana bibia na epie ena ye efuma tona na like efuma kese no okay em say agbe for friend polo tuya na bibi like agbe ngwa na hu so okay me dynamic wo ye no krampa yenko yenye first caller wa homa no so odo ye mo ajudo obanyi sani awo so. Hello? Mami. I am matron of Adom Hospital of Yamankwa. Hello. Mommy, yada se papa. Matron of Adom Hospital of Yamankwa. Yamisha, why? Eme, onshira wonso, onshira pa, weti Adom FM ache, nyankupo onshira. Anti julime hu dada, nyamisha papa, mommy, ade panchi yada se, ya next caller wa humano, eso.
Ode mo adwo ba Nyinsen Ne Awo so. Morning, Bado. Ye mo adwo low radio no maye ye pa chopa. Udi ni baby afre ye mfi papa. Efa me Kweku. Efra wo say Kweku low radio no maye. Na e my feedback. Aha, ye ntio. Mishani dia odi. Ye mo bin se ye nya program bin mu se tie anke dia ye de boa so. And then first time my friend Adufobele and me and nine say community program bi enkoso. Into the meeting kanya ne say onyankopon tia so for no. On sham no mama ankwa na wondiwo na montime pamwa eden na. Yeda sebra Kweku ofofro nso aba homa no so ode mo adwo ba Nyinsen Ne Awo so. Obewa fam. Good evening. Good evening. Na free he. I'm free you. Maybe yo maybe yenti o. Say jump from person in this say. Exia, na ya popu na wo say be peg na we na. Se nyati wie na hefa na wo se yede to yo dog be ya no de ama o. Yeda se papa pa ofofro nso ahoma no so. Ode mo adwo ba Nyinsen Ne Awo so. Kafra na homa no ate ofofro nso aba. Ye mo adwo ba Nyinsen Ne Awo so okay ye nyanya obi ade a na okay ofofro aba nti memfa no. Ode mo adwo. Nene. Good evening. Now udi ni baby afre yemfi. Ya fam Fia. Sister Fia. Asamankes. Yo, Asamankes obi ahu ye de. Na mi admo na nso e. Adumo. Na me paya san ka me odem beka WhatsApp group ma ya miya. Oh, and ye wi a ye bejo number no off air near the waka ho. Na ya said the waji atuma de bia wutie yi. Ka kire wo nuya no ma no obi a mo nso ntie show yi bi wate ase. De bia me ka kire mo nyame hira nti ma ye wo ayi coordinator wo Asamankese. Nyame hira wo yeda se ofofro nso wa mo. Madam fo no so wo ho. Wadam fo ben a? Sister na ne kasa. Mabna. Na ba ku bi. Shan akwa. Nurse. Ona fofo dos wo munyina ate wonka. Yeda se. Etu ni question bia ho. Na homa no ko. Ya foforo nso aba homa no so odo ya mo adwo ba Nyinsen Ne Awo so. Obe wa fa ba. Mo mema no mo kan isi ana ma wu kura. Na free he. Bado efe ima ne kaza fra gbogba. Ayo, bra ima yentie o. Me pa se ba ne se na bi mutumi ya kese sa. Ba ne se na efuma ne bitimi ya kese sa. Okay. Eno ano no ho. No. Yo dog be ya no ama ya da se papa. Ofofro nso wa homa no so odo ya mo adwo ba Nyinsen Ne Awo so. Good evening. Ejo so papa na free he. Me free choco. Yenti o. Iba cho me wife onyam anzo no de ontimi ni di kura aduane ontimi ni di kura ji se drink na me pese me bisa doctor say emphasis on azo bi amra kwala na. We ya the first time na wa open. We to say ni. Ya to su mi ni. We dey say krokro no ni di kakra ma ye why. Mati. Drink ne ya do so e no so nye so ahu. Nti ya krokro. Diane nzo mfele so be dia diane no kra. Ne foforo mu ni ana nya aboso me say. Be 6 months ni. No woni di ya na drinks nko a. Diane no be di aketua bi. Yo dog betu no for my nti e da se so nso wa friend. Nti muntie sa akosi so be wo afa no ho afa ne bo. Mo me da se papa. Yemfe last caller. Odo ya mo adwo ba Nyinsen Ne Awo so. Yo ma me da wase obi ba jikiri achim to kama. Yo yenti o. Yo ma ya da mwase ne adwuma pa mo bo. Na gidi yesesa ni ma mo chechi nyina bebo tu. Ya ye won kra te yetimi awo ba so na ye wo fa ba. Kebe na ebo won ma ye ahomatuntum. Ani ye de chichire na ye de adwonwo. Ani abrowa bobo so. Aha. Ya inu si na ya etu ne de gu adwumunum ne akafra de takra ne de ahye mu ne yerikeka so na atimi ate isade mo we no ma be kire na be bo ayen se ye nye sade na enkofo hawo emre nkwala no so idu atimi bo ama kwala no na fuma no ye pulo fuma pulu afi wo de shatare kra na ofele nigiri se bia no na ema sade ne ba ana se ni busasa
no na me ba na na ka fuma pulu no yada se papa nyame shra dog ne anti gifty questions na bush no dog fa last caller yi na so no ha dia na all kano eniama na all kan so mo de na jongo ne ahoma tuntum ni nyina sabita flache ye anya aduane wa afruma no so enti no ngo cube magi sorry cube and dia be si we pa we de na no kokotwa wa ye pa cho no ba mo cho nia me aka nyina ne se ye anya aduane wa afruma no so enti no nia ma ye de aduane no ye mfa nka afruma spirit no ana se chlorhexidine gel na ya ka no eno a se afruma no enya infection na eno nkyere se hernia no betumi aba ebi wo hono mo a na ebia na maame wo hernia papa wo hernia na ejesa akwala nsusu ebenya hernia ana se ebi akwala no onu kwa na ye nipa odikan a wanya hernia nti hernia no ebetumi ayo obia enchese wa ye boni bia na bibi na eba sa nsusu a ye wo kwan a ye befa so a ye behwe ama na kose obenya 3 years na se nkoya na ebehia se bia na ebeye operation impempi no eno a besi by akwala no benya 3 years hernia no ni treatment no enye se bia wo de coin ebetare so what is eno a beko sankwa ene de ebehia se yebeye operation ama no by 3 years na so no emuna se bia block a eno de ebehia se yebeye no operation no ansa na 3 years ni paso gift also question there na afa obi bisa se say na onfa and discard wa atia wie no yeah obetimi dia to dustbin a ye nkofo befa ebi obechichi e dia to rubber mu me nya ntomu sa na ye nipa adwen ana so betimi etu form pa na o dia sheho ba o kai say peg na wo hu no e rubber nti eno na so yi if it's why so the share assassin mu enkonya okay dog so o question no bi ania me de be ka hu say no kasa ahoma wo hu say sisi anu ni ayede echichire afruma no ansa na yate no ye wo sa rubber peg bisa clamp a obetumi di aye se bi ni ho nam wo bibia broni be ka say e sterile ahoma de but e sterile fi ni ho a eno so omutumi de ye but sa cord clamp na nkasa na bi wo ensu nti na wo se ukowo ayaresabia wo fia sa nyoma ya ye kan unya bi nti bomodin ansa na oyire ebe wumpo no na mu ko hospital na che se nhihye wo hodeda nti awo kan no na hospital na mu akwa se be ya mu betumi aye enyoma ye aye kan pepepe okay dog obi de na question aba Aboaje's wife or expected date na atwam tama wo so wo ne ye ne complain kaka na ye wa dia onya de okay sa kaka yi ne ewa yi a okay en shada mfa awo no ho wo enti na wo so okoko hu ne dentist ana doctor or he esen na afi or he ma no se wa no so obetumi ahu ne doctor or he ne yafunu no pepepe obehwe ama no ne mre na apa ho no eche se any day no obetumi awo na emum apa ho sa no ehu hia so se obema ne doctor fo na hu se ne mre na apa ho na omo a kire no de onye se hu hia so mbehye na duro no wawo a omo beye se hu hia so mbeye no operation omobeye okay yeah we questions nasa say time no so aso Fred Dr. was 0244867068 0244867068 na yenyi infections ahodo ni nyina nso emfam free ho emma ye na ye ho entoye ye da endpoint homeopathic clinic for asiye papa so mboye chidom na onso Nyinsen Ne Awo ba bia wo bia no onso nyam kwan na utie na wo hwebie ye wie a time na so fine point ye refi bibi ba ko say ye nua ye kai ne say ye wa abofra no first time ye dware no e wo hospital okay ye dware na ya papa fruma ne ho either say you use gel na say you use spirit no na nya ye ka kire abata ne say wo kofia me ndware akwara ne bi onko si say fruma ne bete na obeya ne say obepepa ne ho okay ntanya fe na wo kokọ sisa bucket miesa ne we dware akwara na nsa na wo yesa na fruma no fa na de bia ye de efo nti ye to omfo say ya mo mu ndware na akra no onye adwume bia odie no oye ne to no wapupo no apepa ise no o pepa ne ti wo pa ne mu ko kodwom kwanye de bia no dware
eno ano no yeda se dog eno ano no pacho me pesa me fa akwanya yiso now me can hello to Pediatric Society of Ghana for nyina National Greater Accra for nyina and Dr. Victor Etri eto da bia pediatric surgery nsem no basa me frɛ papa say hello now agye me so question bia now answer me Dr. Menu Dr. Ajima me show mu nyina me do mo ase so yeda se papa pa gifting so bi de nkraba wa ha you foresee e de ne de ba you tell Gifty that the chairperson of Midwives Group Mami Ya and Midwives of JRNMA platforms are listening. Greets Dr. Boy for me. Faustina Asamwa was here from Mount or Chobi and Yami Shramo Papa Pasamo Baye. For number no 0244867068 0244867068 then in Kasa na omwa into how infections in say and Dr. Boy Yami Shrao Gifty Ann Yankopon Shrao Media Fear Amankwa Tamaklo Yeda Mabna Duha Amankwa and our Dr. Shine Aqua Nelly on the end to Facebook production crew no Yami Shram wow share wow comment ye wow like here Yami Shramunina multimedia 25 are you cold the demon Catholic GD etwaso